шумораи парвандаҳо воришавиш ба 88 адад камтар шуд. аз ҳисоби 387 аризаҳои даъвогӣ ариза маводҳо баррасӣ шудаанд. 41 ададаш аризаҳои мақомоти прокуратура ба манфиати давлат ва дигар ташкилотҳои давлатию ҷамъиятӣ оид ба рӯёндани 78 миллиону 197,824 сомонӣ маблағи зарар пешниҳод шудааст ки дар 29 ҳолат даъво пурра ва дар 11 ҳолати дигар даъво қисман ба маблағи 67 миллиону 910,296 сомони қонеъ дар як ҳолат парванда бебаррасӣ бинобар ҳозир нишони тарафҳо монанда шудааст. дар вилояти Соғд давоми 6 моҳаи аввали соли 2022 5 аризаҳои даъвогӣ ба манфиати мақомоти андоз ҳал карда шудааст. Аризаҳои даъвогӣ оид ба рӯёнидани 73873 сомонӣ дар суди иқтисодии вилоят мавриди баррасӣ қарор гирифта даъво пурра қонеъ карда шудааст. дар ин бора иҷрокунандаи вазифаи раиси суди иқтисодии вилояти Соғд ҳангоми натиҷагирии фаъолияти 6 моҳаи ин ниҳод ба рӯзноманигорон маълумот пешниҳод намуд. اینجا همون کارخانه‌های مؤسسه‌ای که یعنی تشکیلات‌های غیر جمعیتی که فعالیت دارن و قوای برق استفاده میکنن سری وقت برق رو پرداخت نمیکنن. از طرف دیگر با خواجگی‌های دهقانی هستن اساسات استفاده برندگان آب هستن که به واسطه وقتی استفاده موسم آب دا آب میگیرن برق استفاده میبرن لیکن مبلغش پرداخت نمیکنن. آن همین از همین حساب مبلغ زیادی قرض برق هست که سری وقت پرداخت نمیشن. برای همین همه داورا بیشتر وای پیشنهاد میکند مقامات پروکراتور با منفیتی برق. суди иқтисодии вилояти Соғд 47 адад парвандаҳои иқтисодиро аз рӯи даъвоҳои мақомоти давлатӣ баррасӣ кардааст. Он ба манфиати давлат нигаронда шудааст. мақсад рӯёнидани 75 миллиону 834,941 сомонӣ зарар аз насупоридани маблағи қувваи барқ, об, пардохти ҳатмӣ ва дигар маблағҳои давлатӣ расонидашударо ташкил медиҳад. سبب مراجعت به اعتبار دانستن قرار رئیس ناحیه یک چیز است که وقتی که سوبیکتانی که به سود اقتصاد مراجعت میکنن این است که علاقه با قرارهای رئیسای شهر و ناحیه ها قطعه زمین با همون جمعیت است یا که با همون شهروند یا سازوکار انفرادی جدا شده است. شهروند علاقه طبق حجت‌های زمین استفاده‌مانه که شهادتنامه به قدری صاحب شهادتنامه‌اش است حقوق به زمین پیدا کرد بعداً در اساس گزارشی یا حقوق شناس است یا که پیشنهاد کمیته اداره زمین است یا که اعتراضا همون قرارهایی که قبلا عاید جدا کردن قطعه زمین است بیکار کرده شده است. در این حالت همون سوبیکت‌ها با سود اقتصادی مراجعت کردگی‌اند برای برقرار کردن حقوقشان. در این حالت سود دیده بررسی کردگی است. یعنی این حالت تنها یک است که سود قانونی و اساسنامه سندی معیاری حقوقی را بررسی کرده است و منصوبیت تابعیت اداره‌ای را یعنی که رئیس‌های شهر و ناحیه می‌بایست که خود قرار را بیکار نمی‌کردن و از روی قانون کدکس زمین جمهوری ترکستان طبق طلبات ماده 37 کدکس زمین جمهوری ترکستان باید به سود با عریضه مراجعت می‌کردن برای به اعتبار دانستن همون قرارهای قبلا قبول داشتن. давоми нимсолаи аввали соли равон 92 парвандаҳо оид ба мавриди баҳс қарор гирифтани санадҳои ғайримеъёрии ҳуқуқӣ мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо баррасӣ шудааст. дар 48 ҳолат пурра, дар 4 маврид қисман қонеъ ва дар 35 ҳолат қарори раисони шаҳру ноҳияҳо беэътибор дониста шудааст. гузориши Мафтуна Шукуроваи Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоотии Хабар.